Maxi, kinilala bilang kayadwangan king progreso ning ekonomiya. Kabiyayan dareng magtilapia king minalin aminadong apektado king importasyon ning gobyerno. Sa Optimist International of Pampanga, binida ren programang manyulong king kapakanan ning komunidad. Plaza Premium Lounge launches the Art of Travel campaign. Paper quilling artist Kian Ginto launches Gintong Papel exhibit. May po oras kabalin. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balita may kalap, kilub ng parmingo. Kaya ko po Benny Ginto at ini King News Force, Pampanga. Ing maragula papel na rin negosyante karasking ekonomiya ng rehiyon, ing dinikdik ng Mayor John Lasatin, ing Angeles, kaya ganing pamitipon ng Maxi ay ni-report. Inyang Biyernes, August 22, pesinayan ng General Membership Meeting o GMM ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, kete king Best Western Plus Hotel, king Balibago Angeles. Magsilbing guest of honor and speaker, Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II. Keti, pepasyag ng alkalde ing maragula papil dareng negosyante karasking nation building at magsilbing economic drivers king bale. Siyempre, ang buhay po kasi ng siyudad ng Angeles, mag-rely talaga sa lahat ng mga negosyanteng nakakaambag no, sa ekonomiya mismo ng siyudad. Kaya kung wala sila, mahihirapan tayo makapaggawa ng mga programa. So, siyempre, yung mga investors na to, sila ang magpapatakbo ng lahat para mapaganda natin yung mga programa. Ila kanureg magsilbing ka-partner karas kareng programang papairal ning lokal a gobyerno, inya dapat la naman kanong antabayanan reti king karelang pa magnegosyo. Kailangan ipaigting natin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ang mga negosyante kasi minsan, pag hindi natin nababantayan, minsan maraming naglalakad no na nahihirapan ang mga negosyante natin na sabi ko nga, i-simplify natin. Ang tulong na maibibigay ko sa kanila, mapabilis ang proseso ng pagkuha ng mga permits na or lahat ng kakailanganin nila sa pagtayo ng negosyo nila na walang red tape, basta tama lang yung pamamaraan na sa pag-secure nila ng mga permit. Basta hindi na kailangan ng maraming kausap, hindi na kailangan ng padrino, importante tama lang ang ginagawa na tutulungan sila ng lokal na pamahalaan. Ing presidente ning MAXI ay Elizabeth Carlos Timbol. Salamat king suporta ning LGU kareng kapitalista. The best thing to do to push the economy in any locality is to have a strong and united public-private partnership, because it's the businessmen who are the owners of the businesses who provide employment. Kingamanwang pamitipon, pesinayan mo naman ng eleksyon dareng bayong miyembro ning Board of Directors ning MAXI. Mihalal Keti, dina Arsenio Valdez, Elizabeth Carlos Timbol, Cynthia Gueco, Attorney Elfren Hipolito Jr., Mario Lazatin, Attorney Alejandro Buan,
Michael Carlo Tan at Johnson Ivan Uy. Keti king GMM, pasibayong Pepa Tibe, ing mandato ning Maxi bilang tete ning pribadong sektor king LGU papunta king balaos a progreso ning syudad at ning mabilog a rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogilasatin Jr. Personal memye semento para kareng proyektong pang-infrastruktura king mabalakat ampong magalang. Ay ni-report ng Ira Ignacio. Aktibo yang susuporta ang Pomemye Semento kareng proyektong pang-infrastruktura king Magalang Municipality ang Mabalacat City, Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogilazatin Jr. Personal yang memye 15 sako ning semento kareng balang barangay ang megumpisa anya milaba sa bulan. Iba't kanukeng sarili ng bulsa deting donasyon na para kareng miyayaliwang proyekto. Keng kasalukuyan, 15 barangay kay Mabalacat at 8 barangay kay Magalang na ing adenan ng semento. Agpangkang Congressman Lazatin, dita kasawap mo kaniti para suportan rin proyekto da rin barangay keng 1st District. Ako po, Ira Ignacio, para king News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen, susuyo. Aminado ya iminalin Mayor Philip Agit na apektado yung industriya ng tilapia. King Balen gusto nga tiniyang maragula importasyon ng tilapia yung gobyerno. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Aminado ya Mayor Philip Nagit na balaw siyang mamarap amon ning industriya ning tilapia king Balen ning minalin uli ning mga ragula importasyon ning asan apapalub ning gobyerno. Agpangking alkaldi dapat pakikorkula ing ustong balansi king polisiya ning food security bang alino man garabyado reng lokalamanasan ang poreng Hortilano. Ang problema na lang naman talaga na dinadanasan namin is yung importation. Kapag may importation ng gobyerno, importation, bumabagsak ang presyo ng tilapia, in which yung farm gate namin hindi naman pumapantay sa cost to produce. Even though we have a good harvest, lugi. Metong niya yung minalin, kareng top producers ng tilapia king bansa, amaka panatad 50 hanggang 60 tonelada ng asan aldoldo at mag-supply king Manila. That's why makakarating ito sa mga mga right authorities, no? Kung pwedeng sana mabalansin nila. I know gaano ka-importante yung food security para sa mga tao eh. Pero ang kawawa talaga, lagi ang farmers. Laging sila ang talo. Pepa siyag na iti ning alkaldi, kayag naning 4th Minalin Tilapia Cooking Contest, apekya bayan da reng 15 barangay at 4 eskwela king Balen. Maulagaya kaning aktibidad iti, emo bang ipakit inggelingan da reng Minalenyos king pamagluto, nunebang ipaganaka ingulaganing pamanyuporta king lokala industriya ning tilapia. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya kayo lang ang tabayanan. Sa Optimis International of Pampanga, binida, ren programang manyulong king kapakanan ning komunidad. Plaza Premium Lounge launches The Art of Travel campaign. Paper quilling artist Kian Ginto launches Gintong Papel Exhibit. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabi king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Paganakan ng Governor Lilia Pineda, ingulaganing tambing pamagpabakuna, gustong meket o may galamos pusa at aso. Ay ni report. Pasibayo ng pepaganakang Governor Lilia Nanay Pineda, ingulaga ng tambing nga pamagpaulustong meket o megalamos aso at pusa, kayag naning alagang nanay Preventive Healthcare Program Medical Mission, King Lubao Gym inyong Biyernes, August 22. Panabili ng Pineda ng tambing muntaking peka malapit na District Hospital ustong meket aso o pusa. Peka panabili na nalaring pengari na dinan prioridad anjang rin mga timong sugat, iba't karing amanwa na animalis, uling makamataing rabies nung etambing ayagapan. Nanupinin dapat gawan, munta agad king peka malapit na District Hospital at Rural Health Center. Libreng pamagpaulo at anti-rabies vaccines king mabilog a Pampanga. Pepaganakan na mo rin ng Provincial Veterinary Office na libre mo yung bakuna para kareng seseng aso at pusa, manibat Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. Kawani king medical services, may dakila naman libreng check-up, panulo, food packs at pamasahe para kareng residente ang magkiyabe king programa. Ako ilay kagambawa ng News Force Pampanga, Palitang Tutu, King Balen, Susuyo. Metong kareng pakatutukan ng LGU ng Mabalacat City, ing kabulasan, lakwas ng reproductive health. Ay ning balita ng Ira Ignacio. Pamamiesaw pinansyal kareng 125 a benepisyaryo ing peni mo na ni Mabalacat LGU bang pasik na nga ning serbisyong pang reproductive health a meganap king Dolores Covered Court anyang August 27. Bidinan lang 3,000 to 50,000 ring 25 a residente king lalom ning sentrong aruga program depende king karelang medical condition. Ining programa ngayon manampang yang saop kareng pasyente alalaban kareng sakit, antimoing breast, cervical lampo testicular cancer, polycystic ovarian syndrome o PCOS, ampo benign prostatic hyperplasia o BPH. Dinala na teenage mom naman na makiedad 10 hanggang 19 ing tinanggap 3,000 balang metong lalam ning Social Protection Program for Adolescent Mothers and Their Children. Ining programa, emu kabud suportang pinansyaling bibyeno ne mami emu naman mensahi, saop ken pamag-aralan po kabiyayan ang po referral kareng aliwang serbisyo ning gobyerno. Agpang naman kang Mayor Geld Aquino, aprobado na kanuing kayang request king sanggunoy ang panglunsod, amidenan Memorandum of Agreement, kareng partnerships a hospital, diagnostic centers ang popuneraryo, bang makasaop kapamilat ng dareng guarantee letters. Ako po, Ira Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Nano mo pakabaldugan mo kayong bayani? Inyang Heroes Day, pesinahin niya yung 17th year ng Just Mariela Vicanda Bloodletting Program king Ciudad San Fernando. Kayag naning pamaganaka king Aldo dareng bayani inyang August 25. Matagumpeya naman na pesinayan ning kalabing 7 banwa ning Just Mariela Vicanda Bloodletting Program keti king Walter Mart king Ciudad San Fernando. Sentro ning banwahan na programa ing tunay kabaldugan ning pangabayani nung nukarin reng volunteer donors midake lang dayang makasaup king pamagligtas biye. Masaya po, first time. Para at least sabi dapin, be a hero today. Okay lang naman po at the same time po, nakakaano po sa puso since nga po first time ko po and makakatulong po.
Agpangkareng mamuntukan king aktibidad, metong niya kanong paralan iti bang sumaup king pamag-donate daya antimong konkretong paralan king pamamye pag-asa at biya. So every year naging advocacy po namin family, either the day of her birthday, which is August 8, or the day when she went to heaven, August 28 po. Pero nagkataon po na weekdays siya. So ginawa ko na National Heroes Day po, August 25. For modern heroes po, blood heroes po sila. So yearly po naging tradition po namin to at naging advocacy ng family po namin. Ing aktibidad, mi paltutuya king pamakisan metong ning City of San Fernando Arts, Culture and Tourism Council, UAP Sinukuan, Pampanga, Rotary Club of San Fernando, Pampanga, JMBC at JMBC Designs and Prints, kayaduangan ng Angeles University Foundation Medical Center at Walter Mart, Pampanga. Partnership na po ng Rotary Club, ang po Architect Janine, uling itang advocacy na kang Jazz, itang anak na kanitang may sakit. Ngayon may kami po as Rotary Club of San Fernando, Pampanga, may ki-join kami po kaning advocacy na. Maragula po saup ini na makapag-donate namong blood kung ating pong mga ilangan, kareng masakit, lalo na kareng hospital, na pagka in-endorse na pong Architect Janine, pwede pong makasaup pa rin. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya kata naman pakibaluan ang programa ng Soroptimis International of Pampanga, yung istorya ng Patricia Mamangon. Pagselebran nganing taluing Domingo ning Agosto ing Soroptimist Week 2025. Abakatuki king Presidential Proclamation 1072. Apepaluwal inyang panahunang dating Presidente Fidel V. Ramos bilang pamagkilala king maragulayambag dareng Soroptimist king panyulong dareng kebabaynan king progreso ning komunidad at king pamamye mas masanting kalidad ning bie para kareng teka mamagkasakit a sektor. King pamanimuna ning Soroptimist International of Pampanga o SI Pampanga kesala reng serye dareng aktibidad ang makatutok king edukasyon, kalikasan at empowerment dareng kebabaynan ang pong kayanakan. Dinitalye na lang dating President ng SI Pampanga at immediate past District Director West Central Luzon District ay Dancel Sorio reng programa para king selebrasyon. This week, we are celebrating the Soroptimist Week as recognized by the late President Fidel V. Ramos. So, lahat po ng mga Soroptimist, ikamingan po all over the Philippines is celebrating this event. So, this is a one-week celebration. Especially po, kini Pampanga, we are already 50 years in service. We just had our activity yesterday, empowering women from mind, body, and soul. Today and until tomorrow, meron po tayong Dream It, Be It program, Sindalan National High School, and then we will be celebrating the Mass. And the final and culminating activity will be a fun run. Yan pong August 31. So, takbo para sa mga kababaihan, takbo para sa kalikasan. So, this is one of our promotion and public awareness project na ikalat mi po in organisasyon so that everyone can be aware. And if you are interested to join us, please don't hesitate to message us at our Facebook SI Pampanga page. Aktibo yay nga guman, king career mentoring for senior high school. Binidaya naman ang flagship project Adapt APNP. Nung nukarin may buuyang PNP Women's Desk, amantabi ka rin kebabaynan at kayanakan. Kawani ka rin programa, pasibayo ng pepaganakan ng organisasyon ng kapag nasana niting educate, empower, ampong enable. Reng nga ligi magsilbing gabi king karelang balaw sa serbisyo para king mas inklusibo at mas progresibong komunidad. Soroptimist is one vehicle, one platform wherein we can channel our resources. Kasi we all know naman if we work together, better results will happen. So if we are 50 plus strong, and then we all have our unique backgrounds, and then more and more women will join, preferably younger, kasi we need
we need the power of the youth. We so believe in the new generation, their creativity, their line of thinking. It's something very different from what we know. And I think that's very empowering. Nung combine mo, Reta, ring various ages, various walks of life, as na po kasang tinging maging resulta, uling iya metong in direksyon na lalawin tamo. Para ka rin Soroptimis, ing Soroptimist Week, iya mo simpleng selebrasyon. Nune metong yang kimot bilang pasalamat, pamakisan metong at malasakit. King balaw sa pamamya inspirasyon at pamagbayong biye para ka rin kebabaynan at kayanakan king mabilog ayato. Para king karagdagang impormasyon, malyaryang silipan at ilike ring social media pages at account ning Soroptimist International of Pampanga. Ako po, Patricia Bamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Anatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Deni pa rin balitang Kapampangan. Emma Mary Tiglao ng Mabalacat City may koronahan niyang bilang Miss Grand Philippines 2025 kay ba't nang ibalik yung tablado ng pageantry. Ay ni-report ng Ira Ignacio. Kaybat ning makabang pamagpainawa king yato ning beauty pageant, migbalik yang matagumpe. Ing kabalen ay Emma Mary Tiglao ning Mabalacat City, ami Corona bilang Miss Grand Philippines 2025 inyang August 25 king Mall of Asia Arena. Miss Grand Philippines 2025 is none other than Miss Grand Pampanga, Emma Mary Tiglao.
Pinasa ng Miss Grand International 2024 CJ Opiaza ing corona kaya kaybat ng mayawos bilang Miss Grand Philippines. Ngening may tatalan king titulo, yakan niya ning magsilbing tubod ning bansa king daratang nga Oktubre para king Miss Grand International 2025 ang maganap king Bangkok, Thailand. Deng tala suporta naman ning pageant, mamagasa lang maging matagumpeya naman king international competition itiglaw at takwa ing back-to-back queen. King istorya ng Ira Ignacio, ako po ay Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Selebrasyon ng amanong siswan at kulitan. Yan ang pagmaragul king New Point King Ciudad Angeles nung nukarin. Pakiting mabanding kultura na rin Kapampangan. Ay ni istorya ng Patricia Mamang. King selebrasyon ning bulan ning Amano o buwan ng wika, bida ngeni king New Point Angeles ing patindayag kalalangan kulitan exhibit keti king lower ground floor atrium manibat August 25 hanggang 31. Ing exhibit mikititulong Legwa ning Amanong Siswan papakit keti ring obra at gawa da ring kabalen artists ibat king agkas o aguman kalalangan sulat Kapampangan. Kapag nasana niting ipagmaraguling legwa ning kulitan o ing katutubong sulat da rin Kapampangan ang timong simbolo ning bandita mong Amanong Siswan ampong kultura. Kayag na naniti, iyang pang mo naman king New Point ing libreng kulitan workshop king August 29 at 30 nung nukarin malyaring mabiyasa ring bisang sumubo ka sumulat gamit ing tradisyonal na sistema ning pamanyulat ibat mismo king agkas. Yampang mo naman king proyektong iti ing neto nga espesyal a konsyerto nung nukarin apakiramdaman niya yung dalit Kapampangan. Amamye puge naman king Amanong Siswan kapamilatan dareng Kapampangan na musika o kanta. Kapamilatan ning makanining programa papakit ning New Point na ing Amanong Siswan at kalalangan mabiye at balawos a pasik nangan bang ipasa kareng kaya nakang Kapampangan. Ako po Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanemang pakibaluan ang bibida ng Plaza Premium Lounge King Clark Airport, king report ng Patricia Mamangon. Kung hanap nyo ay comfort before take-off, may good news dito sa Clark International Airport. Ang Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter ay nagdaos ng kapihan inside the Plaza Premium Lounge, isang pay-per-use lounge na open for all travelers kahit anong airline o class of travel ka pa. For only 2,800 pesos for 2 hours, you get access to unlimited food, wine, Wi-Fi, charging outlets at relaxing spaces. May nursing room, wheelchair-friendly restrooms, at kung gusto ng extra comfort, available din ang shower at smoking rooms for a fee. This August marks the 3rd anniversary of Plaza Premium Lounge at CRK at may bago silang campaign, The Art of Travel. Dito, ni-reimagine ang iconic artworks gamit ang AI, highlighting lounge services, meet and greet at limousine options. It's great. I love this lounge. It's a big lounge. It's got really good food. It's got the coffee machine that works all the time. It's the people here are always great. They keep it really clean. It's immaculately clean. It's got all the facilities you want. So, yeah, I love this lounge. Ayon kay MJ Bumanglag, Marketing Assistant Manager, the goal is simple, gawing artistic at premium experience ang bawat airport moment. So the Art of Travel campaign seeks to transform our services into storytelling, each touch points inspired by iconic works of art and reimagined with modern technology. Through these AI-powered masterpieces that you could see behind me, we capture the essence of what travel feels like when you experience it with Plaza Premium Group.
At dahil celebration ito, enjoy 30% off on your lounge stay until September 22, 2025. Located sa Terminal 2 departure area, open daily from 7 a.m. to 3 a.m. Plaza Premium Lounge is your perfect pre-flight spot para sa chill, recharge at konting indulgence bago bumiyahe. This is Patricia Mamangon on the spot. Binida ning kabalen, chef at food writer Claude Tayag. Ing kwento king gulot ning paborito tamong adobo. Ay ning istorya ng Patricia Mamam. Kinat mo yang kwento, lasa at manyaman na bawo ng paboritong pamangang Pilipino ing Museo ning Angeles Culinarium inyang August 28 king programang Inkwentong Adobo Arobo. Kaya bing kilalang chef at food writer ay Claude Tayag. King arapan darayng bisita mo meglutoy Tayag nune dinake naniting kasalesayan, kultura at niyayaliwang bersyon ning adobo iba't king kayang librong The Ultimate Filipino Adobo. Igit paketi, patakman niya naman ang kayang sariling luto, kareng tinagon king aktibidad. Dapat taguyod para natin yung mga traditional natin mga pagkain, pagluluto, para for the future generations, para alam na nila. I think that is the role or the importance of this culinarium. Na to continue that tradition. Ing programa, penimunanan ng Museo ning Angeles, kasanmetong Inkulyat Foundation Incorporated at Han Foundation bilang parti ning karelang kapagnasan na isulong ing mabanding kultura ning pamangang Pilipino. In different variations, there's no wrong way of cooking adobo. And yes, the purpose of this is to create a physical venue for everyone to explore, talk about food. We're known for our food. We're known for people come here for food trips and all. So we're targeting that this would be the hub for culinary activities. Panalwi, peto na yan ng event ay tinay ng adobo, mo ulam, nune kwento yan ng identity, creativity, at ing lugod, king sarili tamong pamangan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok kay weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ke katanemang silipan ng metong nga Kapampangan a restaurant amanang pang buffet breakfast balang weekend.
Baluta mo, ustong Kapampangan na pamangan ay siguradong manyaman. Pero what if sabyan ko keka, amalyari mo nga experience ing OG o original Kapampangan breakfast, buffet style pa, king alagang 499 pesos. Gusto ka, abe. Kete king binalot Kapampangan, mo basta pamangan. Nune mabilog a morning ritual. Nung ka rin ramdam mong atsuka king matuwang bale ng apo mo balang fiesta, ing vibe, cozy, malwala, sakay, sagana, dakeka, manganta mo po. Ang tinara mong sinabing, tara, magpakabsita mo. Binalot, inumpisan kaya 1998. Pero ang ilagyo na kanita is Splash and Scissors binalot. Oh, but now, gawa tayong binalot para maging Kapampangan. From 9 a.m. to 2 p.m., expect a solid Kapampangan lineup, apang masikanan, ating pindang, pisto, ebunburo, tosino, arobong manok, longganisa, alejita amusal, paborito ng tatang, angga kang bunso. Atin mo namang beef pares, ampong corned beef. Anang karakal mag-jogging, Kenny. Tapos panid ako tanong ating breakfast. So ang ginagawa ko, ginawa kong weekend binalot breakfast buffet. Ina po ngeni, ating tamo pong brunch buffet every Saturday and Sunday from 9 extended to 2 p.m. Brunch crowd pleasers na laman, digdanggit, hotdog, ampong ham. Kareng manin to noodles, atin namang pansit lomi. Nung manin to nakamanggule, ba, kumpleto Kenny. Ating lagat puso, tortang balasenas, gisang sardinas sabi ki pechay, bistig bangus, ampong ensaladang paku. Nuko, kanyaman. Basically, balance is key. Mabsi, pero guilt-free. Ingpe ka heartwarming flex, ating tahu king buffet line. Like, ninong makiburi king tahu balang abak. Tahu! Plus, para king chill and cozy feels, ating chocolate batirul, apong brewed coffee, a perfect eterno king kekang inangit, ampong suman. Kete king binalot Kapampangan, mo basta buffet brunch. It's a mood booster ang magpaganakakeka ng bakit manyaman maging Kapampangan or at least honorary Kapampangan by Food Trip. So if you're looking for a brunch spot na talaga namang worth the hype, Kenny nakaabe, binalot Kapampangan where breakfast isn't just a meal, it's a love language. Kabalan, at suta mo po Kenning Greenfields. Atinta mo pong branch Kenny keng Greenfields, although atinta mong branch keng Nepo. Pero Kenny ya po keng Greenfields ang kakatamong breakfast buffet. Puntalan nyo ko po, tangkilikin tayo po ang Kapampangan tama. This is Patricia Mamangon on the spot. Abe, nano mong paborito mong luto king tilapia? Bah, king minalin, bibida ring unlimited na luto king tilapia at talaga namang level up, pati king laso. Ninong sinabing boring, ingasa na tilapia. King balending menalin, mo basta fried o salsyado. Palyari ang maging tacos, sushi, shawarma, at andyang pasta pa. Makaninila ka innovative, rank entries king 4th Minalin Tilapia Cooking Contest. Again pa ngening Martes, August 26, nung nuka rin all 15 barangays ning Balen at 4 eskwela, rank mekisan metong king aktibidad. Emo basta pritong tilapia ing bibida dareng partisipanti nune maging reng unique aluto na ning tilapia kalumpa ning tilapia shawarma, tilapia teriyaki, tilapia
sushi, tilapia, chili, garlic, at parakalpang aliwa. Asigurado, Kenny Mumuata atak na nabi. From the classic buttered tilapia ning barangay Manyango, ang gaking extra sosyal a Parmesan baked tilapia with bacon wrap tender ning barangay Santa Rita, ang gaking wild creations kalupa ning crazy tilapia sushi rolls ning barangay San Nicolas at boiled tilapia oreganata ning barangay Dawe. Talagang petunayan damo ring minalenyos na unlimited ing malyaring gawan king tilapia. Ela rin Pepa Talwi, reng estudyante, ating tilapiyaki pasta iba't king alternative learning system. Tilapia shawarma ning Bulak National High School. Tilapia teriyaki ning Santa Maria National High School. At garlic honey butter glazed tilapia, iba't naman king Anita G. Flores National High School. About level up king creativity. Pero syempre, ating atlong meg stand out. Ikwan ning barangay Santa Rita in third place king kayang Parmesan baked tilapia with bacon wrap tender. Second place naman ning barangay San Francisco 2 para king kayang steamed tilapia with salted egg in garlic mayo. At first place naman king kompetisyon ing barangay Lourdes king kayang tilapia, the golden catch. Proud na proud jay Mayor Philip Nagit na biniday minalin bilang #1 tilapia producer king Pilipinas. And yung industriya ng pagtitilapia dito, hindi man nabawasan. Kasi we are producing about 50 to 80 tons a day sa harvest namin. So, we are the ones supplying Metro Manila at yung mga karatig pa nating mga bayan. I have to claim it na hindi lang dito sa Pampanga. The whole Philippines minalin. That's the reason behind since nung ating start ng ating panunungkulan, inumpisahan ko itong Tilapia Cooking Festival nang sa ganon may pakita or hindi lang yung may showcase namin yung galing sa pagluluto, kundi para mai-promote din namin at masabi sa buong bansa na ang Minalin ang biggest producer ng tilapia. Keti, Pepa siyag namo rin ng alkalde ing suporta ng LGU kareng kabalen ang makadepende king aquaculture. Ako mismo, kasi I've been in the industry since pinanganak ako, tapos siguro since high school, naturuan na ako ng mga magulang ko kung paano maghanap buhay, paano yung tamang sistema sa pagtitilapia. So yung experience ko, yung mga best practices ko, yun ang mismong ini-impart ko sa aking mga kababayan. Nagpapaseminar ako, tinuturuan ko sila, tapos kung ano pa yung mga dapat nilang gawin nang sa ganun, mapalaki nilang healthy ang mga tilapia. Agpang naman kang board member Dr. K. Nagit kawani king manyaman, super nutritious at healthy yan naman ng tilapia, making it a smart choice para king Aldoldo Asan. Well, fish itself, marami siyang benefits syempre. Lalo na it is very rich in omega, omega-3, omega-6, yun po yung mga pangunahin. At syempre, ngayon po kasi very rampant na yung sa mga processed food, tapos yung mga matataas na cholesterol. Siyempre, bahagi rin po ng promotion natin ng preventive healthcare program ng Kapitolyo. Suportahan din po kung ano yung mga pagkain na magiging mas healthy bawat Kapampangan. At isa po ang fish o tilapia dito po sa mga pagkain na gusto natin i-promote para po sa kalusugan ng bawat Kapampangan. At the end of the day, mo iti makasentro king cooking contest. Nune king lugod dareng minalenyos king karelang lokal a produkto. Anya naman nung tilapia ing pisabyan, alang sumambut king balen minalin. Ako po ay Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Formal yang pesinayan king Mega World ing meto nga art exhibit ning paper quilling artist ay Kian Ginto. Ay ni istorya ng Patricia Mamangon.
Eya canvas, eya naman pintura, nune piraso ning papel, ape padurot, sinipit, at nirolyo hanggang maging meto nga obra. Iti, ingyato ng Kian Ginto, meto nga paper quilling artist, iba king San Fernando, Pampanga. August 26, 2025, pesinay niyang gintong papel exhibit ketiking Mega World Capital Town. 14 lang artworks, reng makadisplay, bawat metong kareti, ating daralang kwento, emosyon at kule. Gana-gana, iba't king simpleng papel. Balita po kasing quailing, may nibatan niya ken term na quail which is roll. Kasi po, dengan parts or dengan egan-ganang parts na po ing metong artwork, roll la halos. Ay tabali, before po mag-roll, sali pa mo pong board paper. Board paper na lang po rin gagamitan ko or cartolina, special paper, and such. Tapos po, i-cut la manually. Ayan. Tapos, ating kong gagamitan tool para mag-roll. Tapos po, ito magdikit-dikit na pong gaketang format ang metong subject. Hanggang mayari pong makanya. From intricate patterns, ang gakareng obra na antimo mabye alulwal ibat king frame, akit ing tiyaga at creativity ng Kian. Para kaya, balang rinolyong papel ating makasalikot ang mensahe. Pero yung po nga sabi ko, karetang yung professional or detang yung artist, i-continue yung pong i-pursuing dream nyo para maging artist. Kasi po ako po dahil kayong arts, mayari kong pamag-aral. Tapos po makasahop na ako rin po financially kayong family ko. Beyond aesthetics, burina namang Kian na i-inspire na rin kayanakan na sumubok king bayong art forms at akit na andyang simpleng bagay kalupaning papel, malyaring gawang gintong obra. Akakita mo rin, Fernandinos, talented, no? From San Fernando to the art scene of Pampanga, Kian Ginto proves that passion, patience, and paper can tell stories worth unfolding. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, iadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force, Pampanga. Balitang tutu, ing balen, susuli.